yo be nyeme ni nyesmo ni nyekwa we teshi plug kenye ba na gbeke na shine we teshi plug game ye teshi akowo no go teshi fin la fe lo a manche lo la fe lo fin onupa ekpe studio sem mene ni mate aboza danger sham no mo mambie sana mi no e plug game e yo wade teshi plug lagbo yo la temi teshi plug nueta yo didomi maunga wange niche ninkole eche no wa chilele onu emi no ofa onu efue no mo mate abuza wonu gbe eche be mi no bon la fe mo no mi wote me ko me oyin slaku ino bi ko me oni ba won no mi ami yin slaku mene agen wona egbe no go pe kanto wa sun obi wa ke ka ke mate abuza no moji mate abuza ni imbe mate abuza je imbe mate abuza bon la fe mo shije keje wo nyeme ke twebolo FM bo to ebiane yo okenkle wada chonfele shiniji atana anyumbo niji okleje mawu okle nyampo niji yo wanyumbo woke o yo adon kenkle mi amambi fen afi ana ebani na wala sechele ke kunmili afi mo fen mo no yo teshi plug na genye bisaniko beka ke lala cheni mate abuza eji mogoni ye nyumbo gbe ise mo ni ela gan lala agbene ka ke gan lala gan we mo ni gan we mo asino chine mo ni keji o chine ni o chine lo dugba pe wana ke mo no gan chine awe ba pa afan asino pa afan o ko le we mo ndo na teshipe o ko nupa yin o ni mate abuza nmo ntu chine chino asino ekume no ni ke ko ba ko na gbele lewe lala fiti omo lala sam o if you sure ke malala ni ba chake gbeme keje no fon yi ona jake lala no na efitium lala no sam o ko fe lala ni yakaka lala ba pato me no fe lala papa hu e ba chake me ni wo se kojo moko ye ona yo ka ke ni mate abuza be mo ko ni la dwemo ke nile nje teshin gbuglan ikuwe nje lala fe mo shin keje 1992 niji afi akpe ko me wa ine hu nyuma ine hu ke nyomi niji 1992 ke bata ngene bia mi okay yo no ni mate ni maybe olala jepo age keje 1992 maybe we release o first track ni mini unji o first track yo ni koli teshi plug ye bi sane no bi sane wulu ni le hian ojugba ake sanko bi be keje 92 enye kwa keje 92 ton ba gbe 1999 mi ningma in first song ningma lala 1999 ni release lala 2001 in record lala 2000 ni release le 2001 eja ke 2001 ni you are dromo na GBC ni Ghana broadcast ke Obonu FM beba okay wo jeme na gbena bon wo lala twa o en matcho igbene no ma da DJ Laloshi la mada DJ Laloshi leji mo de twa in first album ni first song e twa de play gadangwe ke Ghana fin okay o DJ Lalo e fiano yo mi show kon okay numwe wo yo se wa e fiano yo wa ni wa mum shinumwe o first track egole wo teme kume wole mekume unle wa sumage o twa yin fi wa wo kege mambiye kam ba kai ke o ge wo fu no numwe wo yo je no che Adam na ne no come on aboza na mi ntele nyumo yue mo fe mo ba e ono ke ha wo se ko sane aboza na mi ntele nyumo yue mo fe mo ba e ono ke ha wo se ko sane achumie aho ba e ono wokenke aho ba e ono achumie aho ba e ono wokenke aho ba e ono moko ba ake na moji Yehowa bi bla jio Yehowa suke banko echon wa ake emlihin echon wa ake eyo jale sande somone yo ke ha wo iwole engbegbe solimomli wotu wo hiamo ni bi e wo hwe hin abe icheten kuku epa ake majajo tempoin le ya hun Yehowa bo solimofen solimotue mini ewo onyon soli ake gbonyemi ne ba gbe eba no meni ejole shikon le atun ameno bi black me fon jinle aflama hwe epapa ke fon anyemi kwekome gbeleke wala anyemi kwekome ni mate no jingbe fakon hinwe no ni maje ni mate no jingbe ozana mi tele nyungo ye mo
Mon frère mon bail au non que un wonse ko se. Eche nous o fefe no be energy o first track ni o geba ma. Yo nous be mi ni obon la femo e Teshi agoje la femo shi no o fe aboza na mi no mi ne me yo music industry no kan back pe Teshi. Oh, que we nakata me ni cholala. Moko bemi many yo makaye amela remix tomo be makaye Crystal Guy nakata me leun ila ni le ila de get bujubanti benye le bujubanti la na ne Destiny mama look how you no ila ka shows na ya fin no jinu ni ila bujubanti la she wa le copyright wa le lamo wa creativity with eye thinking ona wa creator on mission do junu ngetra boza nami ke akwele ke mdenke shi yemna ya la le story yo numi naga bia mi ingbele mo ba ko nkin no numi ingbe ye teshi ma na mi no nye fi shows no na age o artist me nye fi nya abu anye na la na age o ye aboza le star mene le ebomode ingbe ni obanyu o cheni mambia na gelele o jenu echelele yeah. Okay, niko lo wani kai blema. Wole ko ye guessing. Yes sir. Agba wole ko ye somuye. Ona somuye La Scala. Okay. Teshi center. Okay. Ke pokpon e ko mami. Shi eni cheji semindani Matisco umba. Yeah. Na won watch show ejime. Okay. No no mo ke o ba bie ani be mi no jilala nhie mini difficulties ko me ona ani ona mo ko ni okay mo ye competition ko ni emi wa alo o ino be no je no okay mo ko be competition no fi anu e ba joab wo ba suma ge o gbala ne ke no fi. Okay naka bia mi no fi anu le take a risk here bi. Wo ya fait mon be mi ke Crystal Guy sane na you e mami. Ni danu wa atwa show den che bajamoko efo ni abafi adori. Okay. Danu ba nyu atwa show. No be kema no we mo nhin be no mi e bele to mo be ni bia ne amount of stages ni bia ne mo fi no amount stage no te shinyele ja afọ ni poje mo afele gbedi dani nyeba jio. Danu ma atwa show. Okay. On machine. O na ko na fe show ko ye. CD den che me ne che hin ni ho. CD ke mene plate no mejinu natwa ke cassette. Okay. Natwa lo le fin lo le kota me atwa cassette. Okay. No mo ni oche mo ko tumo Crystal Guy gbe nkayo mo ko natwa le kuku ni ke Stonewall first track you are my friend and I know you long time. You too you know say this girl be my girl. Mo ko tumo gidiga show Sholenge ni bia ne fi osiva no mi be mi no ba amiye alo aminyose ke ba music ame afi wona bi. Okay. Je wo bi wona bi. Okay. Semi kla dani abanaka you know. Be mi no na ncho ko na na cha boza ke Crystal Guy gbe ba le jelami 93 92. Okay. Sean Sunday. Okay. Sean Sunday. Okay. Be you know le Chakio egbe no. Okay. No mo dan wo ba honest track alo la like me no fi no wo ke jena kan bia mi kwata bia ne fi aboza music ya no alo aboza music fi stand still wa so ma ge wole aboza music ya no e ja ke ashin we mo lese afi nuko na ka ni we mo papa nke twan alala iwo ilala ho. Okay. Just be mi ni kule bo fe icho ngomo ni bi ni kule okai lala ske o bale jomo ke nile na aketasa ke kopla be pia wo mambie be shoni mi flimo ba mi meno wana make ame mi fli ame no woka edwen ona lala no ona na etwanye ne gen fe egen tumo ko ba twanwe ni ala mi ba fu because be sure na de san na mi she be sure na de san unsumo ni edwen okay balake teshi gadangbe atashi adwen jimeno na ake atwa aboza lala. Okay. Atwa lala ona jake agugu ni yo mi o ba ko mo mama na. Yes yo no mo o ba